Kiri runar ki bamla aban itu haka kat santri gulber arhajar rapusan gilau yang deng ya kawe gijingking diang kabade gilin tiyat kali na mahesh kola sha sohleng kabahap apo garanikor civil subdivision haka district southwest Khasi Hills. Kajing thang jogini runar ya kene kajingkiang kalakta aru kata ya kayat kayeng jogi pat ba nosong snong kam tam ki kali ke bakit gi marba mardi pat ke begi jingnan kam. Naman gani ka jingkiang gading bapnya so iklay tilikisnong kata ka so haleng ka amar sang bat kum thengkut. Katkum kita long kubor belayo alum na executive engineer PWD Roads Ranikor Division uba di kendia. Ulay to bagajing wiang ding jong kirunar hagani kathan kam desyo kasian kabaningkong hendray kala juja bunsian. Kumta na kaliang ka office PWD Roads Ranikor Division kala maham tengya ikirunar kabadon ketiban wiang ding ya jingkiang. Bala dalap iki penjot ni penjular kin sya pengat iki kendon an kentup ya kajing sya asat patok bat kajing sya dan kuna ke bahaya. Syusyuk nak kaliang ke office kala kenturu ya barok kinong syong ban trilang bat kibor ke beri kemi bat ban pentip la dalap ikino kino kikam ke bedai bat kajing penjot ya kajing tai pat ba. Na kaliang ke office PWD Roads Ranikor Division kala penramjor ya kene kajing le jong kini kirunar bat ke office kala ujoru dak ejahar ha kathanat nong halam.